Pernah rasa penat kejar macam-macam tapi masih rasa kosong? Saya pun pernah rasa begitu. Sampailah satu hari saya kenal satu plan. Bukan sekadar bisnes, tapi peluang yang ajar arti harapan. Bukan jalan mudah, tapi setiap langkah itu beri makna. Saya mula kenal potensi diri. Saya belajar percaya balik dengan impian sendiri. Sekarang saya bukan kejar duit semata-mata. Saya bina sesuatu yang boleh bantu orang lain dan diri saya sendiri. Satu plan bukan sekadar marketing plan, tetapi ialah jalan pulang kepada diri saya yang sebenar. Mulakanlah 20 cawan CEO kopi Anda hari ini juga.